13 তারিখ মে মাস 2023 IPFT Kanchanpur Division Committee ni onggoi sini Minister Felicitation Program dari Division Executive Committee ni bahana malai mani panda aro jagao tini Kanchanpur Division Committee ni jauh to leaders rokna hambai marugo tai tini ni sini Felicitation Program haikaba sini leader get together haikaba malai mani panda wo organize khaina ni thang tani wo ini haina haite kubon political party 35 family ni 96 voter different political party ni ya kare sini IPFT ni banawa ba IPFT ni bodala haina hai paro ai sini banawa na orang phaja te sini kare phaja te borokna lamsogoi balekana pha ka hambai jang borokna hambai marugo ini kabang ma kubon bodala tangmani jarawa lama koroi tamo jarawa haina hai samai basa ni bagai borona sini party ni banaya pare borona ka hambai lamsoka sini orang jaga wo Kanchanpur Division ni sini senior te IPFT Central Committee leader te IWFT youth IPFT te orang sini BSC chairman Dasda Ati Block te TRP and PTG department ni bahana sini DLC chairman oma hikai kabang ma sini leader of Kongo te borok lang bahana balekana hambai marawo oma hikai na bas Kongo bahana hai te bisa sini Kanchanpur Division Committee te bekerap ni basanai sini puja tanggo jora kisawa kisisa sini party no odre korplay kubon party ro ini ষড়যন্ত্র খাইয়ে sini party ni kabang leader ro ষড়যন্ত্র bo khlaika tabu election ni pore bo realize ma khlaika tabu agami dino jeta sini sarin si deborma saiklang mani ko jasupana ongthong IPFT party abo salcha hena haiti besia ragong ba sapinai narok samung tangai thangbi lokorok nang loge phainai o boitabaida sing tini bahina hai te besia mo Kanchanpur division sini joining ni program chulmanto sara tibrawa IPFT ni bana ba IPFT ni party wa joining program chulai tongo khaklayo buskanga wedding human ni bisinga IPFT ni teibo strong position sing sapai manai o chini believe tongo chini poito tongo aban bagina haste ni jo to lokorokna sing kobanga ni muchungo IPFT party ni bisingtiye dafana thansa khlaika IPFT party ni bisingtiye dafana hamjakna ni phurungka IPFT ni party ni bisingtiye ha dafana hamjakna ni phurungka te IPFT ni bisingtiye sing kono dina sini dafani bisinga sing kono dina violence sing ni bagai hekeba nice lamang bulai laimang tok laimang podre por sunu khai election ni jarawa kintu IPFT kono dina omo hai sini supporter na sing saya aba borok no sawi tango agami dina borok no jawab nai sini party discipline party sini party kaisa government of India ni ti dulung bai sini election commission of India ni kaisa